Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kaporu kom katransnang jong kani kasnang sara. Ngapan pau ya kajing snow kabakraw. Ya ublay try kan ran kajonga kajong pi. Ya kajing dry jong pa nang sara baro. Bat jong kajalami khaliahi baro kowe. Ulas ngap ya kajing dry kajongi. Bat da kajing stan kajing shampang jong ka sarkar kajing stan kajing shampang jong ka Meghalaya police kajing stan kajing shampang jong ki brio ki badan banta banwad ya kajing shisha halwa kani ka kam badai kajing stan kajong ki ka bangilalap ya kajing shisha baro bad lesi shakiwei ki banta jong kari India lani wat shakiwei ki banta jong kani ka rikhasi ki kajing ikin bu kajing tuli kinong sara kibakuman kinong sara kibataplang kinong sara kibas ngapjar nasosarong bakijing ngapjar kajongi omdei bangis ngapjar kum kita kibamtep kibam shempang handai ngis ngapjar namarni ab ya kajing shisha bakani kajing ngapjar kajongi kalapau shai hakaba nila yo yauta uso ubabha ubaweng sendan ya kata kajing kadum ya kane kasnong sora kabi kejongi bat na ka benta kane na ka benta kajing ngapjar kajongpi kajing yaisha kajongpi kane kadi kajing job jingi hikinong sora hakaba kajing yaisha barabor kabalam ni uso jong kajing bhan na ka benta kane tong ni thap tilang na ka benta jing okhya halor bon ke jingkan tho ki balami khamtam ha ki national news channel jongkari India badi kichongi bat kumjur wa ha ki local news channel hakaba hangtu ki lapin tho bria yangi bat ki lapin hap kadan yangi dakata ka statement ka baki ong Meghalaya is a prone crime area halor kani lengba kini ketenghung kaba mangangkran lengba kini ki channel ki local channel bat kumjuru ki national channel ki badan hagani kapor shim ya kani ra ya kani ka khubor na ka suntur janga kumkawai na ki longkme bat kumkawai na ka transnong jong ki nong sara bat kum kanong shnong jong be jala Meghalaya shim bat ra shakini ki national news channel bakumba pila kerkat, pila perta, pila pensawa, daka sur tengam kabajam, ha ki kamera ai khubor ki jongpi, ban shim ya kata karai, ban ong baka Meghalaya kade ke crime prone area, shim ya kade kum kajing penrem, bat ha kajo kaporu, kum kawai kajing dawa, nagi transnong, ngabu kata kajing kerpat, hakaju kaporo kajing dawa bakaju kasur kumba pila kaang kumba pila perta yaki eki bamdei sobha mentaru mi chaki kamera ai khubo jongpi perta lem yakani kahak bangi ki trasnang bangi ki nong Meghalaya ngimshim lale ya kata katurot kasmer lane iban shim ya kajing em jong uraja rathuvanshi ala dengan tindian ngan gran harti nongway local news channel and also if there is any national news channel here please convey my message to all those national news channels you have been barking you have been howling and you have been speaking you have been leveling our state through your statement that has been stated that Meghalaya is a prone area. On this matter, I strongly condemn you. And I really strong demand all the national news on behalf of the local person of Sora, I demand to all the national news who have been falsely accused
of our state as a crime-prone area, I demanded you to kindly, as you were shouting in your newsroom, that Meghalaya is a prone area. Now the truth has come out that we, the people of Meghalaya, we, the people of Sora, we haven't committed that crime. We are not the killers. We are not the murderers. So please, I request to all the national news, please don't keep silence. Please open your newsroom again and please shout for the truth for our beloved state Meghalaya. Do you agree with me or not? Or Jogu, Hakikti, Jonkiri Transnam. But Hakajo Kaporu, Ngai Kaching Raja Rakhuvanshi, but Niji, Bakaan, Kansale Yagabadonkam. But Kawairu Parashnong Parathau ye. Ngin Shimro Bakane Kajingja, Kalong a blessing in disguise. Kabamut, Lengba Kanika Jinja, Kabawanja Hakanika Shnong Kabi Kichangi. Kibri Kidanda Kawai Kajing Tmu, Banwan Lam, Banten Tobria, Yakasora, Henry Kalong Dakompong. Manta each and every nooks and corners of India, Kiteplut Yakasora. But Nisno Sarong Yakata, but Nipriang Sobha Ya Baro Kitoris.